Aborozi muri ibi bihe bagurisha amata binyuze mu makusanyirizo y'amata abegereye. Gusa bamwe mu borozi bavuga ko amakusanyirizo muri iki gihe abambura, abakuriye amakusanyirizo nabo bakavuga ko ba rwiyemezamirimo barangura amata babambuye. Reka dufate ingero muri Gicumbi na Rubavu. Rero baraza akagutwarira amata nta kwishyura, akabanza akagenda akayacuruza, noneho ab'inyangamugayo baragaruka bakatwishyura, ariko inkundamugayo zirakomeza zikajya n'ahandi. Yamaze kugeramo amamiliyoni menshi akigendera. Ibyo rero bigahombya koperative, bigahombya aborozi, inka nazo zigakena ntibazikenure neza nyine. Hari nk'umugabo witwa Gatera Jean de Dieu yatwambuye amata afite agaciro ka miliyoni 15, ariko ubu twaraburanye mu rukiko rw'ubucuruzi turamutsinda, arajurira turongera turamutsinda. Ubu ngubu turi mu irangiza rubanza. Mbese ni amadeni menshi, usibye n'amafaranga badutwaye n'ibicuba. Ibicuba barabitwaye nabyo, twarabatije ngo batwaremo amata, iyo bageze baragira. Ni abacuruzi ba hano i Kigali bagiye bayatwara. Hariya Imudende ufashe buriya byansaba gukuba ibicuba batwaye, bafite nka miliyoni nka 12. Kandi saho gusa kuko urabona ndabahagarariye. Hari Imudende, hari Imizingo bahatumye amakusanyirizo afunga kubera izo mpamvu. Hari Koderu harya Rubavu Gisenyi, hari hano za Mizingo, Mizingo, hari za Bigogwe, kusanyirizo rya Bigogwe, yarya amakusanyirizo yose yo mu Gishwati, amenshi bababereyemo amadeni, ku buryo usanga ni ikibazo. Ngaho niyo ya Nyabihu harya mu murenge wa Nyabihu batumye ikusanyirizo rifunga barimo amadeni. Ntago kireka ntebe neza kuri raporo, ariko barimo amadeni arenga miliyoni na 10. Abahagarariye hamwe mu makusanyirizo y'amata bavuga ko ikindi kibazo kibangamye ari uko ba rwiyemezamirimo batsinzwe mu manza binangira bakanga kwishyura. Ihuriro ry'abakora akazi gafitanye isano n'ubworozi bw'inka zitanga amata mu Rwanda RNDP rivuga ko iki kibazo ryagihagurukiye. Uyu ni Nkumbuye Stanislas, umuyobozi wungirije muri iri huriro. Abambuzi baturimo, igiciro cy'amata abayagura baturimo, ndetse n'abayanywa baturimo, abatanga serivisi mu buryo butandukanye. Ni nayo mpamvu rero tugiye kugaragariza abanyamuryango kugira ngo abakoze ayo mahano basubize inyuma ubworozi cyangwa bace intege aborozi, bafatirwe ingamba. Burya iyo ibajyagaragaye ntibarikisha isuka. Abo bantu bambuye bamara gushyirwa ahagaragara n'abandi baratinya. Ariko muri gahunda dufatanyije na polisi cyangwa inzego z'umutekano zishinzwe gukurikirana abahemukira abandi, tuzabishyikirizayo mu gihe cya vuba. Mu Rwanda hororewe inka zibarirwa muri miliyoni 1.5, naho mu mafaranga ubuhinzi n'ubworozi byinjiza mu musaruro w'igihugu amata afite masaga 12%. Peter Muyombano, Flash TV.